Siyabonga inkosi ibusise, siyambonga umfundisi segijimela ngale lapho aphethe khona ibandla lithini. Siyabonga kakhulu. Namhlanje inhloko yethu yendaba ithi therapy. Antizolo besikhuluma ngama boundary, angitsho. Ama boundary lawa asedilikile. Ngenxa yokuthi asedilikile sidinga ini? Sidinga ini? Itherapy. Esinye isikhathi uyelapha abantu abangaguliyo. Ngingedwa. Liyakuzwisisa? Kwenzakala ukuthi uyelapha umuntu onganjani, ongaguliyo, kumbe ekwelapheni kwakho welapho okungayisikho. Ngakho ke kunkonzo yethu yanamhlanje ngizacela udirector uzahambisa amaphepha phakathi kwethu. Kulabanye ababukeleyo emkhathini, siyabonga ama services eMNX asenzela kuzwakale khatshana le ababukeleyo emkhathini. Ngenxa ababukeleyo emkhathini ngizaba ngilibele ukuba libuye lama pen. So ke enxe ngomunye ngamncedisa kwenzela ukuthi kuhambe fast. Anti kulamadikoni lapha ekhaya. Ya, sithatha amaphepha lawa kwenzela ukuthi kusihambele masinyane. Sihlenge isikhathi sethu. Sihlenge isikhathi sethu. Right. Kuzafuna ipen. Nxa singela pen uthole lapho ozabhala khona. Kumbe ufuna ukubhala efonini build. Ngifuna ukubhala ama results akho efonini. Question number 1 to 20. Right. Ngiyekela amaphepha afike ebantwini kwenzela ukuthi nxa siqalayo siqhubeke kahle. Bazongena emzini bona bathulule eni bahlanjulule banodumo bona badle izithelo zokuphila babusisiwe abenzimyalo busisiwe busisiwe babusisi abenzimyalo busisiwe busisiwe. Okay, so right, sesiwatholile sonke angitsho. So ke kliye laphayana. So lapha kulembuzo engu-20. Lembuzo engu-20. Uma kungekho applicable kungatsho kuwe yafaka u-0. Uma kusenzakala rarely uyafaka u-1. Nxa kusenzakala occasionally uyafaka u-2. Nxa kuhlala kusenzakala uyafaka u-3. Uma kusenzakala most often uzafaka u-5. Ngizaphinda ngenxa yababukeleyo lani lapha ukuze liyibambisise kahle. Imbuzo le isukusela ku number 1 kusiya ku 20. Sizasebenzisa ama number sukusela ku 0 kusiya ku 5. U0 not applicable, u1 rarely, u2 occasionally, u3 frequently, u4 often, u5 always. Right. Yebo? Yebo. Don't worry. Don't worry, uzaphendula. Ngoba kumele kule category zonke zabantu. Zonke zabantu. So wonke umuntu uyaphendula even if engekho kikho khona lokho. Sizathola i-answer yokuthi umi kusiphi isigaba. Right. Right. Oh, so sikutholile angitsho.
It's clear. So wonke umuntu uyaphendula noma ungekho ku-internet noma ukhona ku-internet uyenze njani? Uyaphendula. Right. Sesiready ukuthi siqale. Question number 1. How often do you find that you stay, okay? How often do you find that you stay online longer than you intended? Kumbe kuku WhatsApp, kumbe kungaphi? Kulezi isikhathi eziningi unanzelela ukubana suhlala isikhathi eside ku WhatsApp, isikhathi eside kumbe ku Facebook, kumbe ku Instagram, kumbe ngaphi than you intended. Not applicable 0, rarely 1, occasionally 2, frequently 3, often 4, always 5. Right? Yakwanisa ukubhala efonini ama number kuphela uthatha icalculator ubhala answer yokuqala kumbe ngu5 kumbe ngubani uhlubhale kwenzela ukuthi kukuhambele lula nxa ungela pen. Uthatha ifoni uvula icalculator uhlufake lapha ecalculator. Faka i-answer yakho kumbe ngu0 sufaka u0. Kumbe ngu1 sufaka u1 susithi plus sisiya phambili. Right, number 2. How often do you neglect household chores to spend more time online? How often do you neglect household chores to spend more time online? Not applicable 0, rarely 1, occasionally 2, frequently 3, often 4, always 5. Ngiyacela liwa edesibili azasinceda egcineni. Right? Number 3. How often do you prefer the excitement of internet to intimacy with your partner? Lapha upartner ngacho isihlobo angacho umngani wakho uintimacy lapho uthi ubudlelwano akukho kuma couples kuphela sikubambe kahle. Right? Number 4. How often do you form new relationships with fellow online users? Kuvame kangakanani ukuthi wenze ubudlelwano labantu ojayele ukuxoxa labo ku WhatsApp? Ubudlelwano ku WhatsApp kumbe ku Facebook kumbe ngaphi ngaphi. Number 5. How often do others in your life complain about the amount of time you spend in online? Abantu abakuzungelezileyo bakhonona kangakanani ngesikhathi osichithayo ku online? Not applicable 0, rarely 1, occasionally 2, frequently, often 4, always 5. Number 6. Let's go number 6. How often do your grades or schoolwork suffer because of the amount of time you spend online? Abangekho esikolo ko suffer. Umsebenzi wokuthi nxa usesikolo ama grades akho aba affected. Nxa ungekho esikolo umsebenzi wakho uhamba njani isikhathi osichitha online? 7. Do you check it before something else that you need to do? Lapha ngiza eta hlala uchecka kangakanani aso email kuphela kumbe iWhatsApp yakho uyichecka kangakanani kumbe iFacebook yakho uyichecka kangakanani kumbe kuyini uyichecka kangakanani? Ungakenzi olunye ulutho. How does your job performance or productivity suffer because of the internet? Umsebenzi wakho uhlaseleka kangakanani nge-internet kumbe ukuba productive kwakho? Right. Number 9. How often do you become defensive or secretive when anyone asks you what you do online? Bengakubuza ukuthi wena online ukuthi wenzani kathesi online? Wakha umduli ongakanani wokuzivikela? How often do you become defensive?
How often do you become defensive or secretive when anyone asks you? Number 10. How often do you block out disturbing thoughts about your life with soothing thoughts of the internet? Xa kulezi zinto ezikuhluphayo ubalekela ku internet yini ukuze ublock imicabango engayisiyo, ubalekela ku internet yini? Number 11. Number 11. Number 11. How often do you find yourself anticipating? How often do you find yourself anticipating when you will go online again? How often do you find yourself anticipating when you will go online again? Right? Number 12. Number 12. How often do you fear that life without internet will be boring, empty, and joyless? Right. Right. How often do you snap, yell, or act annoyed if someone bothers you when you are online? Kwenzakala kangakanani ukuthi ucaphuke ucunuke kumbe usukelane lo muntu osekuphambanisile usefa online kumbe ku Facebook kumbe ungapi, kwenzakala kangakanani? My. Number 14. How often do you lose sleep due to being online? Kutha kangakanani ubuthongo ngokuba online? Number 15. How often do you feel preoccupied with the internet when offline or fantasize about being online? How often do you feel preoccupied with the internet when offline? Now offline, umcabango ukuthi ngizaba online nini ubuya kangakanani? Occasionally 0, rarely 1, rarely 1, not applicable 0, rarely 1, occasionally 2, frequently 3, often 4, always 5. This is number 1. This is number 16. How often do you find yourself just a few more minutes when online? Uzithola kangakana nxa umunye umuntu esithi asike senze sokuthi mana mpitshana kwenza ukuthi ngiqedise i-message le kumele ngithumele. Right. See 17. How often do you try to cut down the amount of time you spend online and fail? Uyakuzame ukuthi uphungule isikhathi osichitha online ubususehluleka ukusiphungula. How often do you do that? How often do you find yourself saying, okay, how often do you find yourself trying to cut down on the amount of time you spend online and fail? My. Okay. Number 19, angigijimi kakhulu angitsho. How often do you choose to spend more time online over going out with others? Oh, number 18. Number 18. How often do you try to hide how long you've been online? How often do you try to hide how long you've been online? Number 19. How often do you choose to spend more time online over going out with others? Anjiyana kula ndawo. Hambani hali zanjiya ususala online. Kwenzakala kangakanani lokho? Number 20.
How often do you feel depressed, moody, or nervous when you are offline, which goes away once you are back online? Ukuthi nxa ungela data uzwa ule stress yini nxa ungela data? Uyezwa iWi-Fi ingacitsha uyezwa usule stress. Kwenzela kangakani khona lokho? Not applicable, 0, rarely, 1, 2, occasionally, 3, frequently, 4, often, 5, always. Sesiqedile. Right. Sesiqedile. Singa eta ama number akho onke bese sisizwa ama number ethu. Eta ama number akho 0 etu 0 lo 1 lo 5 lo 3 lo 2 lo 9 lo 7 akula 7. Eta ama number akho I total score. Bese si tshengisana ukuthi simi kusiphi isigaba. Ngase liqedile uku-eda lithi amen. Seliqedile. All right, beautiful. Bakhona basa-eda, okay, bakhona basa-eda. Bakhona basa-eda. So i-test leyi director lizasala liyenza futhi. Lincedisane later on ngoba iviki le imeli sincedise singabi addicted to the internet. Emulini. Umama lapha uthe it doesn't concern me. Nje ucele o0 lapha ya. But sizanika ama results akhona lokho. Right. Right. In the interest of time bazabe beeta ngizama ukuhlenga isikhathi sami. Bese nginika ke ama results. Lifuna izandla ukuthi wena ukubani which range? Kunzima. Ngizacela liphakamise inhliziyo lingaphakamisa izandla. Mbonani lokho kungcono. Right. Ngiqalise esayidini embi kumbe ngiqalise esayidini enhle? Enhle. All right. Ngizaqalisa ngenjani? Ngenhle. Embi mana ngiqale esayidini embi. Nxa ule score esisuka ku80 kusiya ku100, you need help. Ule severe dependence upon the internet. Severe dependence upon the internet. Now 80 kusiya ku100. Uyayidinga therapy. Uyayidinga therapy. Okay. Nxa uku50 kusiya ku79. Uku moderate level but usengozini. Ikakhulu nxa iscore sakho sesidlalela kubo 70. Usengozini yokudinga usizo. Kumele ucut down idependence yakho ku internet. Mina ngingeke. Samba sonke? 31 kusiya ku49. Yi-addiction le ngikhuluma ngayo. Ule to the internet. It's mild. So nxa kade gulayo kade uza patients amaphilisi uphume kodwa kugula vele uyagula. To 9 abangaguliyo laba yibenza cela baphakamisizana. Baphakamise. Oyi-1 wakhona vele ukhona. 0 to 30 you are healthy. 0 to 30 you are healthy. Cela ukubona aba healthy.
Oh, wow. Wow, nice. 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 Bakhona aba healthy. So laba aba healthy. Abahlali labantu aba healthy. Either umntwana kakho healthy, either omunye umzali kakho omunye phakathi kwabo. Kule youth healthy la, ngicabona youth healthy. Cela ubona isandla sika youth healthy. No, it's possible. It's very possible. It's very possible. Okay. Okay. Akula youth healthy. So siqalisela ku outpatients sisiya kwaba admitiweyo. Abanye baku intensive care 80 to 100 intensive care. Ngiyesaba ukuthi siphakamisa izandla esiku intensive care unit. 50 to 79 siphiwa umbheda nje ku general ward. But 80 to 100 high dependence unit. Yikho lapho esikhona. Kumbe ku intensive care ikakhulu nxa inamba zakho sezidlalela ku 90 sisiya ngale usuku intensive care. Suxhunyiwe ioxygen. Udinga usizo. So ke namhlanje kusihlwa nxa ngasoze ngiqede sizaqedisa kusasa. Exercise le iqhakathekile ukuthi isincedise. Namhlanje kusihlwa ke ngizafisa ukuthi sike sithole athi ngizayenza itest yesibili. But angisoze ngiyenze ngenxa yesikhathi sethu. Mfisa kubana ke sike sithole indlela yokuncediseka. Ngizabalisa izinto ezine. Sizaba zine izinto engiza kuzibalisa. Zingaki? 4. Okunye kuyinto lokhu kufuna vele senze ngabomo. Right. So yokuqala ngeyetafula elokudlela. Etafuleni lokudlela. Etafuleni lokudlela. Isikhathi sokudla isikhathi esiqhakathekileyo semuli. All right. So lokhu asikho kwama couples. Andile yakubona. Isikhathi imuli uma ihle isikhathi sokudla ndawonye kungabi lo muntu odla ngesakhe isikhathi yedwa. Isikhathi sokudla siyasibuthanisa ndawonye. Siphana namaphilisi la. Kodwa esikhathini sokudla lesi thou nansi commandment number 1. Thou shall not bring your phone. Esikhathini sokudla. Ukudla kuyakutshela ukuthi thou shall not have any other god before me. Ikudla okukhulumayo la. Kathesi nika mina isikhathi ukudla. Izolo abadala bebesithi ungadli ukhuluma. Namhlanje akusathi ungadli ukhuluma, ungadli ulefoni. Ungadli ulefoni. So umkhutsanyana ukuthi umganu ngapha, ifoni ngapha. Uyangezelela iaddiction. Wenza ukuthi boundary leyana, ispace lesiyana esimele sibe ngesokuthi sike sixoxe isikhathi sokudla ngesokuthi xa sisidla khona laphayana sibe sixoxa ukuthi usuku lakho belunjani. Mina ngingedwa. Sihamba sonke yini? Isikhathi sokudla kumbe indawo yokudla kumbe lapho okudlelwa khona lingalahleki ngalawo mabala engizawasebenzisa. Isikhathi esingcwele isikhathi sokudla lingalahleki. Nxa ngisithi isikhathi esingcwele isikhathi
akumelanga siphanjaniswe yilutho. Alright. Ngingedwa. Likhona? Right. Number 2. Ekhaya lapha kumele kudalwe ama-tech free zone. Tech free zone. Yeah. Lapho okungangeni khona ifoni. Lapho okungangeni khona. Lapho ifoni engamelanga ibe khona. Njengangaphi? Ngizabalisa indawo ezintathu. Lapho ifoni engamela indlela eselingikhangele ngayo. Ifoni lapho ezila khona. Number 1. E-toilet. Vele ungabona usungena la ifoni e-toilet sule addiction. Either usulombheda outpatients kumbe usulombheda kumbe ku-intensive care. So i-toilet is a tech-free zone. Ngake ngabona okunye kuyi ibala leli liyangihlupha lizangincedisa. Liyani ME kuthiwa kwini? Kuthiwa yini? Meme. Yes, thank you. Meme. Ngabona okunye kuyi meme. Kwakufake iphone booth yakudala. Liyabona iphone booth leyana yakudala leya. Lokho sisonke. Iphone booth yakudala leya. And then kwasokufaka lo muntu ose toilet ethwele iphone. Phone booth 1960. Phone booth 2025 ose toilet. So a toilet must be a tech-free zone. Enye a tech-free zone. Yipi. Siqedwe kuyikhuluma. Dining room. Dinner table. Vele laphayana kakumelanga kube le phone. Kumele sithathe amafoni ethu siwafake ebasketini siwaphosele laphaya. Bese sisithi thina ozayidobha kuqala uzathola ipunishment yokugezisa imiganu iviki yonke ngubaba kumbe kumama kumbe kuba ipunishment yakhe nguyozagezisa imiganu iviki yonke iziyephela. Ngubani ongatshona epanichiwe ngenxa ye-dinner table. Uhlawaphakamisa ukuthi mina ngiyatshona mpanichiwe. Ngiyatshona mpanichiwe. Number 3. Bedrooms. Bedrooms. Kumele abe ngama tech free zone. Yalibona indlela eselingikhangele ngayo. Ngiyalibona sibili. Nxa ingene bedroom akuthi ukuthi ifoni ingangene bedroom, right? Ingasebenzi ngaphi? Ifoni kayingasebenzi bedroom. Ngoba ingasebenza bedroom. Izolo sikhulumile ukubana sibangaki bedroom. Sibangaki sitting room. Sibangaki etafuleni. Sibangaki toilet libanengi. Ngoba nxa usungene le phone etoilet sunxusa abanye abantu etoilet. Sihamba sonke. Isigaba esilandelayo. Ngaphandle kokuba lama tech free zones kumele sibe
ngama tech free models lapha sokusiya ebazalini. Ukuthi senze kube lesibonelo esihle njengabazali. Ngabe ngangibona mina vele ngihlala nginamathele kanje. La nxa ngikhuluma la, thi mama namhlanje homework ithe, all right. All right. Already sengiyimodel wrong. Ngiyimodel wrong. So ke simele sibe ngama tech free models. Ngokwesithathu lokho. Okwesine. So ngesinye indlela singakayi kokwesine. Liyake lithola ivesi liyana ethi yona usolelani ucezwana oluselihlweni lomunye umzalwane wena ulani ulesigodo esikhulu emehlweni akho. So njengabazali kumele si ukuthi kwesikhathi uhlala ulama earphone endlebeni kodwa la uhlala ku WhatsApp isikhathi sonke. Lokho sengikukhuluma kwenzakala eYugoslavia. Laba balapha kabakwenzi la. So eYugoslavia ngenze ukuthi umoya weYugoslavia ungabuyi la. EYugoslavia ngale bayathi bona mntanami ama earphone insuku zonke endlebeni. Kodwa umama wakhona kumbe ngubaba wakhona uyabehlala la isikhathi zonke usefonini. So umoya weYugoslavia mawungabuyi la. Nansi into enzima engifuna kubana siyizame. Anti lapha siyelapha. Siyelapha. Nginanzelele laba abaphakamisileyo abangekho esibhedlela ingxenye enilutshwane kulalabo abasesibhedlela. Ngakho ke uze sincedisane. Akube ekhaya lapha sidale isikhathi sokuthi sesimele akula phone akulani sesikhulumisana. Lapha engizalwa khona ngikhaya sasisithi ixoxing time. Kwakungakabi lamafoni kodwa vele. Sasithi simele sibe lexoxing time. Isikhathi sokuxoxa nje. Ndike lixoxe nje kuphela, lixoxe kungelo kunye okwenzakala, lixoxe nje kuphela. Lixoxe kuphela, lixoxe kuphela. Lixoxe kuphela, lixoxe kuphela. Lixoxe kuphela. Ozadobha ifoni kuqala ugezisa imgane iviki yonke. Mina ngingedwa. So kubele 15 to 20 minutes asike sikuzameni. 15 to 20 minutes undistracted time. Isikhathi singaphanjaniswanga lapho esiyabe sizixoxela khona. Mama xoxa nomntwana, umuntu xoxa nomfowabo. Actually kule study esikhuluma ngokuthi abazali bakhuluma labantwana 20 minutes a day of the 24 hours. Lesi study sidala. Ngizwe nxa sithi sidala. Sesidlulelwe isikhathi. Okwakathe sengxe ngisoku sesisincinyane isikhathi. So istudy lesi siveza ukuthi unfortunately 19 minutes of the 20 minutes kuyabe kuyikuthi wena yekela ukwenza lokho. Wena gijima ngale. Kanti siwenzeni 19 of the 20 minutes. Mina ngingedwa. 1 minute of the 20 minutes yikho lapho umzali atshela khona umntwana into ezamphathisa ukuthi aphile empilweni yakhe. That's beautiful, angitsho. That's very beautiful, angitsho. This is describing the reality of the digital world. 20 minutes a day.
umzali ekhuluma lo mntanakhe 20 minutes. 19 of those minutes are spent in giving instructions and rebuking the child, correcting the child. 1 minute yiyo umzali ayichithayo emtshela ireality yempilo aza kuhlangana layo. Nxa ngisithi study lesi sidala kuthi ukuthi kathesi sesisengozini enkulukazi kakhulu. Angikwazi mbe sihamba sonke yini na. Manje kuthi ukuthi engxenye sesispenda 5 minutes umzali ekhuluma lo mntanakhe 30 seconds engxenye sekuyi engxenye akusela 30 seconds 10 seconds yiyo umzali ayichitha lapha ngiya estimate angikwazi istudy sakathesi. I'm using an old study. Ngenxa yokuba busy kwethu kakhulu la nxa yokuba le digital buzz le esibe khona lokuthathelwa isikhathi yizo inengi lethu phakathi kokugula sisuka ku 31 sisiya ku 100. From outpatients to the bed, general ward, to the high dependence unit, to the intensive care unit. Ngenxa yakhona lokho yikho singasela buntu obukhona. Buzavela ngaphi umzali echitha 1 minute emtshela ireality yempilo umntanakhe. Ngakho ke ndlalifa yombuso ungabolala, ungalali eduzane lekhaya. Vuka phaphama hloma izikhali. Sokumele kathesi soyisi isikhathi sona lesi. Sokumele kathesi nginanzelele izinto ezibhoboza the boundaries esikhulume ngazo ezengqondo. Nxa kunjalo ngidinga ukuba uJehova angisize. Ngithi mina amanye amafoni ayasincedisa. Ayakutshengisa how much time you've actually spent on the screen. Ayakutshengisa. Abese kutshengisa ukuthi lokhu kakukho healthy. Ifoni yona ngwayo iyakutshengisa. Abadala amafoni abantwana babo ababaniki amafoni. Alizwanga. Abanikazi bamafoni abadala this digital thing. Abantwana babo kababaniki amafoni. Kodwa thina esadalelwa amafoni abantwana bethu siyabanika amafoni. Umnikazi walokhu uyazi ingozi yezinto lezi. Ngakho uyavikela umntanakhe. Abese sithi ngesikhathi esekhulile abesemnikeza leziyana izinto. Abantwana bethu ngama computer babies. Generation yama button lama screens. If I can click it, then it's all right. If I can't click it, then it's not all right. If I can swipe it, then it's all right. So ke ngiyakhuthaza ukubana sibuyele abantwana bethu nxa kulendlela kasibabuyisele kuma hard copy. Ngizabuya lama studies nje kusasa azasivezela ukuba abanye amazweni aphucukileyo thina ngapha silokho sithi online learning sebasuka ku online learning baya ku hard copy learning ngenxa yokunanzelela effect ebakhona. One effect izolo bewusithiwa ungathi nge-13th Sabbath sicela senzeni amavesi. Abantwana bebesenza amavesi are different every 13th Sabbath. Mina ngingedwa. Futhi uyabekhethe phakathi komgodla omnengi wamavesi alawo. Kodwa namhlanje ngitsho lo John 14 verse 1 siyamphambanisa simqedi kahle. Kuyini okwenza njalo ikuthi kathesi xa ngicabanga ukuthi
Izolo ngisithi ngilungiselela intshumayelo kade kumele ngithathe iBhayibheli ngokwalo ngilikhangele ngikhumbule ukuthi iverse liyana inga. Kodwa namhlanje nxa ngingasakwazi ngiyaphonga ukutyper ngifuna ukudinga iverse ethini. Ngifuna ukudinga iverse ethini ke nje. Nikani iverse. Let not your hearts be troubled. So ngingaya ku internet ngithi the verse which says let not your hearts be troubled. I-internet iyangikhiphela nguJohn 14 verse 1. So ingqondo lokho isiya ifiphala isifa. Angisagcini lutho ekhanda lami. Ngakho ke ngiyonakala kusiya phambili. Ngakho ke thina esisuka ku31 sisiya ku80. Asila choice. Sonke sisuka ku31 sisiya ku100 asila choice. Kumele sibe deliberate senze ngabomo ukuthi selapheke. Zine izinto esizibalisileyo etafuleni kakungabi lani lamafoni. Sibe lezindawo isikhathi esi undistracted. Okwesine okwesithathu sibe lama tech free zones. Okwesine abazali kababe ngama tech free models. Engani uJehova engasisiza asenzele kahle asikhokhelele. Ngiyathokoza namhlanje phakathi kwethu kulomthungameli wabantwana ngale eunion umama uMrs Sibanda. So uzasikhulekela esikhulekele ikakhulu yena akhulekele labantwana. Uzabuya ngapha phambili azokhulekela abantwana akhulekele abazali ukuthi uJehova asisize senelise ukufinyelela esigabeni esihle sokubana siphunyuke sisuke ku31 siqale ku0 sisiya kubani ku30 sibe ngabahlengiweyo. Engani uNkulunkulu engasisiza uma siphunyuka emjibileni uSathane asibeke kiwo ukuze imuli zethu zibe ngezihlambulukileyo. Mama Mrs Sibanda nguyumthungameli we-Women and Children's Ministries eunion yangakithi. Siyabonga kakhulu ukuthi ube phakathi kwethu. Asikhulekeni baba wethu osezulwini, sithanda ukubonga umusa osenzela wona izikhathi zonke. Siyabonga ukuthi singakatsheleli sawela egodini uyabisa amacebo okusibuyisela emdleleni eqondileyo. Nansi isifundo esethusayo esiphuma phakathi kwaso. Esifundo eseveze ukuthi kusukisela ebadaleni kusiya ebancaneni sonke sisesibhedlela. Abanengi siku ICU. Nxa Nkosi ngokomhlaba sizaba ku ICU pho kukhola kwethu kusele ngaphi. Ngakho Jehova ngayina le intambama siyabonga ukusikhuza, siyabonga ukusikhumbuza, siyabonga Jehova ukusinqanda ukuthi sibuyele endleleni eqondileyo. Ngithanda ngendlela eqhakathekileyo ukunikela abantwana bethu. Sokukubi ekuthini thina abazali thesithulisa abantwana bangakakhulumi lokukhuluma ngamafoni. Siyacela Jehova ukuthi usisize singababulali abantwana bengakaqalisi khona ukuphila. Sikhulekele Jehova ukuthi abantwana bethu bafunde nxa siza kusuka lapha siyazama ukuthi si-correct lapho besiphambanisa khona. Bazaqalisa ukwenza ama-tantrum bengazwisisi ukuthi ubungiphi ifoni ilanga lonke kanti namhla soku10. Sicela ukuthi ubenze bazwisise ukuchasisa kwethu ngalokho esikufundileyo. Sicela njalo Jehova ukuthi njengabazali lathi senelise ukuba lethuba eliqondileyo nxa kusenziwa ihomework kwenziwe ihomework. Singabachiya abantwana benganakwanga besemafonini la kuma laptop. Sicela Jehova usiphe amandla, abanye kuza kuba nzima ukuthi sibafundise abantwana ngoba sivele thina we are bad role models. Sicela ke Jehova uhlambululeke thina njengabazali labo bhuti labo sisi abakhona lapha abalabanawo ababalandele emuva. Sicela Jehova kusuka lapha siyethi apply izinto ezine esizifundileyo. Sibe kwazi ukuthi sidla singaphathanga amafoni. Sibe kwazi Jehova ukuthi kulesikhathi eceleni. Sibe kwazi Jehova ukuxoxa njengegule abanye bethu abantwana bethu baziwa ngcono ngama teacher
baziwe ngcono langabangani babo. Iningi lizibophele singananzelelanga ukuthi abantwana bethu bahlukuluzekile ngenxa yokutshona sisemafonini. Siyancenga-ke Jehova ngayina le intambama ngeviki yezimuli ukuthi lungisisa izimuli zethu. Nxa izimuli zethu ziza kulungisiswa le bandla lakho sizalihlonipha ngoba le WhatsApp siyayivula e-church. I-Facebook siyayivula e-church, singene ku-TikTok e-church, intshumayelo iqhubeke. Siyabonga-ke Jehova ngesifundo leso ukuthi nxa siza kulungisisa ngemakhaya le bandla lakho liza kulungisiswa. Sizakhona kuhle sikwazi njengenkosi lomsindisi. Futhi le impact yakho izafinyelela lama communities esiphila phakathi kwawo. Senzeleke lo musa usipha amandla amatsha okuya apply sikufunde namhla. Abantu bethu abangabantu abatsha labo siyabanikela. Abanye baza kuba ngabazali nxa bengasalungisanga kusukisela namhla, they will be the worst parents even more than us. Ngoba bona bavele labo batshona emafonini, abantu ababo bazabakwazi amafoni bengakakhulumi. Siyabonga Jesu ukuthi uza kusenzela wedlule la lokho umfundisi wethu iki yezemuli sengathi ungampha impila kahle umphe ukukhalipha lokuqeda nxa eza kulungiselela izifundo ezilandelayo kube le endleleni eqondileyo eviki sibe silungisisa imuli sibe as individuals ibandla lakho lelapheke senelise ukuhambisa uthumo inengi lidonselwe ngakuwe sisindiswe ngoJesu siyakhuleka amen.